bakunzi b'umupira w'amaguru muraho neza. Uyu munsi tujya kubageza amateka y'umutoza mushya w'ikipe y'igihugu Amavubi, bwana Constantine. Yatangiye ryari? Ese ni muntu ki? Amaze kugera ku cy'umupira w'amaguru? Mukore subscribe kuri KGGTV Rwanda, ibindi mu bindekere. Constantine yavutse tariki 16 Ukwakira 1962, avukira i Londres mu Bwongereza. Gusa afite inkomoko mu gihugu cya Cyprus, ndetse akaba n'umukunzi ukomeye cyane w'ikipe ya Arsenal yo mu Bwongereza. Ni umugabo wubatse, ufite umugore n'abakobwa batatu. Mbere yo kuba umutoza, Constantine yari umukinnyi w'umupira w'amaguru. Yakiniye amakipe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko aza guhagarika gukina ku myaka 26 gusa bitewe n'imvune ikomeye mu ivi. Nyuma yo guhagarika gukina, yahise atangira umwuga w'ubutoza mu bihugu bitandukanye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Cyprus. Yaje kumenyekana cyane atoza amakipe y'ibihugu byinshi, harimo Nepal yatoje kuva mu 1999 kugeza 2001, aho yegukanye umwanya wa kabiri mu mikino ya South African cyangwa se South Asian Games. Yatoje Ubuhinde, atoza Malawi, atoza Sudani, atoza Nepal, atoza Sudani, atoza ikirwa cyitwa Neymar cyangwa se Nea Samiris, Economos Akana, Apolis Namis, atoza u Rwanda, asubira mu Buhinde, atoza aba chifu wa Pafos, East Bengal, Pakistan, Apeya Akrotil, ndetse agaruka mu Rwanda. Constantine nyuma yaho yakomeje gutoza amakipe yo mu gihugu cya Cyprus ndetse n'Ubugereki, harimo no kuzamura ikipe mu cyiciro cya mbere. Mu 2014 yaje gutoza u Rwanda bwa mbere, ayobora Amavubi kugeza ku mwanya 38 ku rutonde rwa FIFA, ari nawo mwanya mwiza u Rwanda rwagezeho mu mateka yarwo. Constantine yaje gusubira gutoza ikipe y'igihugu y'Ubuhinde mu 2015, aza gutwara igikombe cya SAF Championship 2016, azamura Ubuhinde ku mwanya wa FIFA awugeza kuva ku mwanya wa 173 abageza ku mwanya wa 97. Yajyanye ikipe kandi iki kipe mu gikombe cya Afrika cyangwa se cya Asia AFC Asian Cup. Constantine yakoze mu makipe atandukanye nka Pafos ndetse na East Bengal. Yanatoje Pakistan, aho yayigejeje ku ntsinzi ya mbere mu mikino yo gushaka itike y'igikombe cy'isi. Ni umwe mu batoza bake cyane batoje amakipe menshi y'ibihugu kurusha abandi b'Abongereza. Mu mwaka wa 2006 Constantine yagarutse kongera gutoza ikipe y'igihugu y'Amavubi, ahabwa amasezerano y'imyaka 2. Aha yahawe inshingano zo guhangana ku rwego mpuzamahanga. Umunsi w'ejo yatsinze ikipe ya Estonia ibitego 2 ku busa. Kuva yaza amaze gukina imikino 2 yose yarayitsinze. Nyuma yuko atsinze Grenada ibitego 4 ku busa, ejo yinyuguje agakipe kitwa Estonia ko ku mugabane w'Uburayi. Ese ubona Constantine azageza Amavubi? Ibitekerezo byawe biraza gukenerwa hasi, umenye byinshi kuri uyu mutoza. Mu 2015 yaje gutoza igihugu cy'Ubuhinde. Nyuma yaho Constantine yagiye atoza amakipe akomeye cyane. Nepal, aha yazamuye iyi kipe ku rwego rwiza, ayigeza ku rwego abantu bose batangiye kuyitinya. Yaje mu Rwanda abantu benshi batamuha amahirwe, yewe haje no kuba ibiganiro mpaka ku maradiyo agiye atandukanye. Constantine nyuma yo kuzamura amakipe agiye atandukanye, harimo n'u Rwanda yagejeje ku mwanya 38 ku isi, ari nawo mwanya mwiza yahawe cyangwa se u Rwanda rwagezeho, akazamura Ubuhinde bukagera ku mwanya 98. Ni umutoza umenyereweho kuba yazamura amakipe ku rutonde rwa FIFA. Abanyarwanda bamufitiye icyizere cyane cyane ko ku munsi w'ejo stade Amahoro yari yuzuye, igihugu kikemera ko abantu binjirira ubuntu kugira ngo u Rwanda rugire aho rugera. Constantine, umugabo w'Umwongereza, reka tumuhe amahirwe, tumuhe umwanya abafana bakomeze kumujya inyuma. Ni umutoza uzakora byinshi
iyo ugerageje kumureba. Steven Constantine atoza igihugu cy'Ubuhinde kuva 2002 kugeza 2005, yabaye kandi umwe mu bantu bafashije Ubuhinde kwegukana umudari wa silver. Nyuma yaho yaje kuba umutoza w'ikipe ya Muri kuva 2005 kugeza 2006, ndetse aza no gukora mu ikipe ya AS Bournemouth. Muri Malawi 2007 yabaye umwe mu bagabo bahiswemo cyangwa se bahawe akazi nyuma y'umutoza witwaga Carlos Alberto da Luz. Nyuma y'uko amaze kugenda, yaje kuba kandi umutoza w'ikipe ya Malawi kuva 2007. Gusa abenshi bamushinja ko atajya atinda mu ma ekipe, kuko ahantu yatoje igihe kirekire ni ahantu yigeze atoza imyaka irenze 3. Ubuhinde niho yatoje imyaka 4. Aha rero niho yagerageje gutinda. Mu Rwanda bwa mbere yaje 2014 kugeza 2015 aza kwirukana. Gusa 2026 yagarutse kugira ngo aheshe ishema Abanyarwanda. Steven Constantine, umugabo w'umwongereza uri gushaka gukora amateka mu gihugu cy'u Rwanda. Imikino yose amaze gukina nta n'umwe aratakaza mu gihugu cy'u Rwanda. FIFA Series ni irushanwa ryahuzaga amakipe mu buryo bwa friendly games. Hari imikino yaberaga kuri stade Amahoro ndetse no kuri stade Kigali Pele Stadium. U Rwanda rwegukanye umwanya wa mbere mu makipe 4, harimo u Rwanda, Kenya, Estonia ndetse na Grenada. Abanyakenya, Abanyarwanda bose batahanye imyanya myiza. Gusa Abanyakenya ntago banyuzwe no kuba baratashye ku mwanya wa 3. Steven Constantine dukomeze tumuha amahirwe, azageza u Rwanda ahakomeye. Aha akwiye gucezwa cyangwa se akashimirwa cyangwa agahabwa indabo. Iyi ni KGD TV Rwanda. Ye ni Jean Damour kwihangana. Komeze mukore subscribe, comment ndetse n'ibindi. Ubutaha tuzagaruka ku mateka ye by'umwihariko hanze y'ikibuga. Steven Constantine, amahirwe masa.